Još jedan novoizgrađeni sportski teren na opštini Rakovica stvorit će uslove da žitelji tog dela grada uz sport i rekreaciju kvalitetnije provedu svoje slobodno vreme. Teren u ulici Stevana Lukovića, vredan 4,3 miliona dinara, izgrađen je sredstvima iz gradskog budžeta, a zahtev za izgradnju stigao je od građana koji žive u okolnim zgradama. Veliko je zadovoljstvo danas što smo ovom revijalnom utakmicom otvorili novoizgrađeno igralište u ulici Stevana Lukovića broj 9 do 15 i ono što želim da kažem to je da grad Beograd u rekonstrukciju ovog igrališta uložio 4,3 miliona dinara, da je zahtev za rekonstrukciju ovog igrališta došao od građana koji žive u okolnim zgradama, koji su zamolili da se do tada napušteno dečije igralište rekonstruiše. Mi smo taj zahtev prihvatili na predlog opštine Rakovica i danas mi je zadovoljstvo što vidim da je igralište puno, da se igraju utakmice, da su tu okupljena deca, što znači da smo ispunili svoju svrhu.